Nese guarantee na mobile. Yakupo nshiramo said the mabano monsa ebeka. Sika gale. Sika gale. Nese wunye bineso membia. Obeto penda. Abusuafo se munim Emame Agradaa Emame Agradaa no ye konfo sutuum sutuum skagera asa na meken skagera no ne bigger quiz ejije nkofo sikadie sutuum asa na meken ya sa nkofo we mu na mekom asemi nese siga guarantee na mobile Yakupo nshiramo said the mabano monsa ebeka. Sika gale. Nese wunye bineso membia. Obeto penda. Se emre kakra ne maame esesa firi akonfodwumanim emre a osesa firi mu ne ho bibiri ne ho baasem bibiri enkofo obu mafa so waju musika ne ade yesi yeji chese oju musika ne abo ne apamo ofra yesi sisi za fiscal problem sem bibiri ne course wo so tum honom aye konfo Agradaa ho asem na making za utie enkofo adanse bi omu kafa ho sa Agradaa si ne otie tb bra tb close to 40-50 because boys na no nyomu ejuma no area ho na ye wo no near ye Okada station e wo ho na wokọ ho na omo ye ode omo ye oni wi a omo waka bia omo du shem omo boa no mo de kana be park ye station ho na omo pian to form say bia omo bisa bia wo free ba e bia wo free Kumasi na ba ya no omo pay 50 Ghana bia show them say jefafa ka enti yen so edru ho wi a na yen so ya ben nkofo no say wokọ ye den wo ho ukopes cause you me huni TV so sisi ana omusu ni ade enti the best ayen so yetimi ye ne se the fan kofo na na ya mo be ada ade be che so to police station hon so mo the case ne ko ha enkosi hu ti ya kra ne be che se masa ya ye de kofie na so to police station hon police station wa awko a ono de ni mo mu ina wo ho enkosi hu enti che na ya che ya ma ne 15 years idie me kra de mi ni anke so mo ba ho no be che ne boys obi say remember this ne boys na no de omo intimidating kofoni na menya ya ombe tracy sa boys na be cheche omo ina ohun amu nso akokoti o baba na omo tenanim ho na se oya wuwie na se wo ba yete se wo ba gidigidi o ha bro mbe sia bro do a sheka amu no won omo wo some car bi. It was very sad ya mu bi aye ni na we saw all these things and then hallelujah ye the radius say and justice nkofo mu fem wuye ni na omo timi anya justice and wo ba se otu ma me no ka se ya nkofo bose hey. Oh. Ene ya me catch me pacho na ono one thing who wura them ha you will not last more than 3 only ndim come on through 3 minutes so ono ye ni business oti ho wura mo oti right or the bag kasi asine nche to oje sika na on kan o kan ye de so be frodo me di misika man wan kan ento oje sika na wadane de aide e de ahye bag no na wa show the person on show no enti oya fast okay Ghana boy enti me hu de na ekoso kakra wai de na ekoso na say area hono de no kra nyam yenim ye na yete area hono you know we knew her actions enti ye hu se nkofo kra akọ ho a na wonso so na wote hono kra usuro se obeka kire obi se mane nkoho na ye mu bi nsusu ye boa mboa ye de boa ne se ye wo ha obitimi ba se me pacho ye si Nana Agradaa ne akache npa se okoye den wo ho okape no ne try se ye bitimi a convince ne ba ne se mane nkoho onko because ontie because ono oka mu ntie ne akache no o guy ba ku bi kra young guy bi ono nso no se oye galamsey na wasesa galamsey sika be de wo ho na oba ye bag bo ne kon ene ye kire guy ne se masa baby awaba wo bisa ya wo kono ye nim ye wo ho ye se memko o ga ne si o obi na soma no na ade ne ye si yo yate e na ga ne ko ho endi be me no ka se endi be 30 minutes 99 ye hu ya ne se Agradaa ka na ba ka na anybody gas no
Omuria car no modu shemu de besu was station. Ah, there's some more car. Omudu hujuma we are no modu aba station. Yes, omudu hujuma we are no more bo, no more pian wa shaka ni. Oh, boys okay, me refi omudi. Oh, boys on omudi say juma no. 99 me pa cho me ma me ase ne me ma say me ba say afa me wan. Okay, no problem. Me da ase. God, the same guy now you try see be tune phone. Guy need see 99 and do be 30 minutes. You hu ya na say car ne be dru ya ni omo chese. Utumu za gani ya hwehwe na sumu ama. Na omo pia ne see from 250 Ghana e to ho man so fan kan away. It's no when so obi ehu area mo so ne hwan no akokasa one hwan because area wana kasa ne boys no so no akoye langa boys nti unnim na akoye ke ombebu e no mu du phone so a so police station also untimi mfa case ne nkoho you dare not even go there say Agradaa ono de oni omo a ne wo ho so enti nkofa fanya memu pa me so ba ha case bo aben pin na ono ni area ho no me cano credit is how we feel our two hand your two free her into the dynama obi minim so ton you so rent you but property na or the yes adwumedie no say abey obi private property a or na nipa nete until all yes of food no fee ha say or the free so to him but a dine that so ha say eye ne de so the am rent there and no the obi ba obi proper obi private property a nipa ne ba ho de bia everywhere. You do it true. 3 billion. I'm an yabat even also. I'm a obia wa fie kura. Wahu or the bema e 24. Any member ton near marketing ketting. Enti video. So my family, me man nya pon school pe gidi me ne mano gidi wa say ya ba yan tan chine mra de ba ya kwanchira ma kotan chire 1 cd but jolly the part of family Agradaa wa ma ba ha be yi misika 50 Ghana I love it because we just dance my family gidi so bubon na me tekam yanya dwumade na ma wuri asakaso agam me kwa me si we dance me ni ba bia me konti simi hwa ana me konti se gengre na to sabe afi me tutu mani me hwa Agradaa sambod manya me be go sambod ne focus here me say look at me obeche Canada gidi my fantoma me ma be da so gidi all night and I yakwa dubo ya worship atonyomu ya media sa meduku fita media sa ya tena se wa be preach wa wie akofa se wa fa paper daka ene wa bobonto ma agu ase no di 2 million be time pe gu daka na ni ntu hu abeka se sika no na aba so ene odi camera na to so obi ahwe ye ya ni ho premi ni nya ba ko pre kitansa me ho premi ase di odi sika na si ho ene o se me pasa me chamade ento monso mon chamade ni e de nam na yi nam enti mon chamade enti me here ni pa 20 obi amna me 10 million hwe ni pa so ya sa ma me na ku bibia gu ya so gidi mere wa for mo bag ye kan say 1 cd kura nim wa fi wa ko 50 million la GB wa press okutalan cruiser na wa ba wa yi 50 no wa expense for the akọ ala ti ni di akọ a fe di o ma di man o ti chesa ma mo ti wonu mo be ji free mo ma mi bi eni mi chesi kana almost solid by Jina Hana, 50, 40, 30, 20, 1 million. Or the Yajin, your wolf phone, kita physical election. Momo. The numbers. Intimate and with a block. Now, me, man, you be uncle. Oh, my meal. I just have a lot of fire, minimum mama, because for Jim, my end. Would you about 10 million, then 100 million. Mr. Mania wants the ground, quite a being a bit. I say, Adiasa, Manya and Chester, ya pong, mama, and one giddy. I shall see. I say, ya pong, me, Chester, hey!
hey, one just gonna say somebody me then. And I'm a Jimmy listening to you. Next time I did your mouth for I know, Mr. Naya, so yes, you can't have the amount and some fire, dear, and my and your being a relative or semi the man won't just come up with me. One of my frap was on what to do to me. One money macho man for a fat. Tell you, oh, yeah. This canning up for shut them not lucky yet. And the other go about see a big doctor, Chemu Mamma, well, Kokuma, see a biffy, Togo, a big damn bite. Just a Kuraka, see you to me, Nante Branco, a biffy mountain, say, ha, new cape, Takuradi, Sunyane. Ah, lolly fair. No, Mr. Say, Bra, me qua bravo, will bunko to drain the trot the moon out of check. Say, Brad, also 25 million. Oh, yes, I mean, Sanka, Mania times 2 Nanka, Matia, Cabinet, Shaman to my maternity, see me. Not to me, by yes, if you amount me or Jimmy, think our tends to depend on a lot of things. It took college. I said, hey, who found who Jano, Mammy once and I'm to try me a video now. A back of Bamuna, damp on the from some of this guy. Police penny pan. This is how I understand. Says here, Jana, bread. Sammy make us an activity. Man, who wants that? Almost a spin tabimu. Almost as now, girl be a recording. I on sorry, Nibi. On sorry, Nibi. Oh, baby. On a recording. Mijana against Auntie. What's all a Wabrana? Young, yeah, my phone is ready. Okay, Jana, my essay. Auntie, 1, 2, 3. On, Miss Harry. Hey, yeah, Gana my bread. Sana Mamma is a bread. Yaba everywhere. Yaba everywhere. Agradaa a drum. Agradaa a drum. I go for my boy. What do you do? Yet, it is how I made your prom for. You couldn't be a mini sign pen. Bear 11 years in ye. My many genius sick as I don't 50 million. A moon, my name across Saturday income home. 50 million in a codino. Was say, Sika grows as Sika Galibi. Bear manus for coin or your money buy, or your money buy, was say, I think, or then Sano Besano. And Sano the Besano, or first can money baby, not people to people white to be a dazzle. Or very white now, see Uncle Petecosia. And from the Susigano. Which each is up Petecosiano. Where you be. I won't boy, I was saying. So where you be the so where you be the and you knew you are the one. If you say, or cousin of Petecosia Milano. Woman is a command and call for no baby abba. It is where you be the stars 50 million or dear. Shit. I'm a bear man in the was one, do what the bodyguard for Abro. Bear man, if you Raymond and walk must so if you OP. Just my American, the American. Bear man, I made a pan. Sigano plan, Sanka, I buy a jam, my young keeper. If it's a Zano Dawson, my memory so 50 million Saturday. Bear man, but junior who Saturday, you'll be POP. A do mamma. Mammy, almost bottom for this can also one call my bodyguard for Enjoy for them 15 years on the money. 50 years in Cutting Kisha. You probably has 50 years there. Then also welcome for life. It's all your crown for. I come with the person called them for life. And my name may be a Mukuran or a Bugana. Alain. Or any papa. Or as I will put so I want them for life. And the court is on for them 15 years. As I'm over catch a Ghana for you now. Oh, Ghana for me, Pamachomo for me. No man, Agradaa call them for life. 50 years, Madam call them for life. Man, then Ghana could be. Zana for Bonandos. Let me so go them for life. Okay, that's. Yeah, can listen. With a Ghana for it's you for. Say they actually are gathered in a park or two. Ghana for new, if I near foot. And I was so wow, yes, and I was so watching the idea Agradaa. Now was the son. And one Ghana for makes me. I got no already. Oh, Agradaa machine videos, baby. If you are wise, can't do a cannot their ma will be never to discover, not their mobile, any of my baby. Yes, oh, as oh, as
Zanti with the Ghana come find you put to Namu said the day are glad. Okodam say 50 years. Didn't me buy, and I'm just getting to me buy. To a Jessica na and all the shade draw be as you ho. And all mammy paper pure white. And I did be ICB DNA gumu. Into a day paper and mamma and okajam semenko. Na de chinamida sorry, I mean who number womb. I'm passing on the chain. That's sorry, no number womb. But me tension I'm Nico in a man because I'm a loto number. But me queno, no mam loto number. Until me queno, nature say. Adichi na me da sorry no na number 2 numbers wom and I'm sanso ku twa na be 3 million tinaje say 130 na 133 million and I'm lottery time no so ya mbobo ya mendi me friend na anu kura nyo na me friend no boys na ba ko number o me friend o ka chem say event say mendi dia na me sample scafo from ra na je say na me san this cabin and a man continue Metiano momentimu fiesa na metisa wo ye program na so obia na Agradaa bu bia no fa number ntimi ntina na Agradaa bu mi fa so no e ma mi se si form na nunti e na nura meti wo no ma sama me ye den me de bai ntim ba ya o kono sasika 130 no wo de na abomu koyi me de ni na abomu koyi nti o ma ko to bibi na so ya ma ko to bibia oje 130 na abomu oje 130 na abomu mra o Jessica no a o mam loto number no me very sad because I just me banana I say paper na say rubber from me born na oba sika na me be for car kra na me bi we de nya bi inti me frame madam for ba ko no send him ska and am the faka inti me bane de nyame na ka makoma enye nyame na so mu na nya sa de anka metumi atwa hwe ti efri ho no 130 no wanya sense say efri ho no 0 meniska so 0 chugu su ni TV no ni TV ne de me hwe biem are de aye de be de no metumi ahwe me hwe biem se Ghana for unity o wiase for unity o de me ka kire mo se maame no ye kronfo na minim se bayi bi na ode sa o de se de ne ode sa o nti de me ka kire Ghana for se ma mo bia nti na asem biem na wa mani pa bebre abrabo asai wa mani pa bebre abrabo asai obi mu kura wuwu wa mani pa bebre abrabo asai nti ma mo bia ni TV kura obi hu a ondum no me bomba sempen fo ni koji isi kama ye ti Agradaa na me te says stay kase se bosia kra pe oba unya ubeya na waide wati nipa kro de ama nti e kan me ameso me fa me sika na me furo ka ne nkane ko duru ho no na amrem tie bi to no me se mama ni obi ankasa na msu amre me to nti e kakra no e na frame se me nkuru na me kwamtim ko na sister no say ya me kwan so na msu me nso me ho kire me se me no me na ahye na man bai wan ka se be no se ne kuta me na me kan na o se me fanto krabi so me fanto na me tum na say ba cho 10 million me de tum aso me de we ko to dua me de tum intimate se no fa paper white bi na mo so ode ade bi gum na me nim de ode gum o chekire no se bla me sore no se menji na me bie so me duru kuma se a me fanto me mpeda se ade chia na ma ede me bie so Kumasi FM me de ode no se an no na me koye na me nya sika na me de beba na masanya sika na me pe no na me se an to kan ho de me tiase na me de eba afi ti en beduru ahomachi na de champa pa me sore am ko pe loto number loto box ni bi enam de ma abra na me twae 20 cedis nti me twae enam de me gi ayi me behwe ni ma amo me sa ye ana me baba ko se ma na de na open am sun kaminya 20 bi ko to ayi na o se gi na me sa de 20 o man 20 am sa 2 nika be ko ya na me de me de ko loto mine no san twa man me sa ko hwe amo am se no e de asembe ni na me sa se eni asade a me ko ayi obi wo ayi tachiman ntimi nua ba ko mo mbesia no ma me 500 me pro kane ma me ne ho me duru wona m ka chen say madam ade na mo no se me nkotwa biem ne bebo am se da bia de ne mo o friend phone so me ba cho ma friend phone so me furo ka ko nkana me ba cho of na me ka chen say ade na mo na me ka say afodi a me hwehwa ma Agradaa wi ase nye bi ne ne ma hu na mo keka wazem no Agradaa awo hwafodi ya sinyina ni pa ba kokura meteze abuo no kumfa me ni beje ya Agradaa ke abuo no kumfa kura nka me kire ni beje ya Agradaa ya sime do nyame Yesu ba no bizam ze heaven ni za Agradaa we me pede ya me tuzo Agradaa wu na ya hye me bibia anya me fe
me me ka o de won ti ase enti no be ye bibia ma nipa me de nipa a wudi ankasa wo ne tim adwombo ne wo ne tim empena sem mpe nipa sa asem mo bi mfom ansa no aye ne bone aha hunu nipa me forso abu mi a se ma me yo so mo di no kwa ye de na asem to na wo bi bi ma nkisam nka osi ama 70 years a nka fe no atwa 6 months cause onya 70 years a fe no atwa 6 months bi mfo bi beto nka no akoditi ni mawude mu atonsu no anya kakra no de ba mu aboa no no agye afiri ne nsam na mana no ye de na matufo abo no ye yi na ni di ahwe kwan ba bi kro onim ho so obeyira so obebe fie bi mfa ho ye ka hye butumi abeyi atokwan ho ya wo obekọ akọ nipa wo area ho nyi obi ntimi nka because we too superior to a certain me say Agradaa am boni go police station get say ma amene de police fo omobo ban say ma amene de be ye twase nam de ko be police wanna can you see achimota de bia mbo omudi be ye twase de ko be you see so me no minya hunu so otesa me nko mi gina mani panyina edo ye achiwade a obi aya ono meje ko ma anti police wanna anyi wasam because the kunkurum sa wo mpie wei won sacha na do be hyem sa quotation wo hyem me kan chen za no ro ba wo quotation ma pe ba bi de na hye ani di bikri nya de am ye no fasten ma no wonim me ko ye nya nka do ya kura me boni di na de ya do ye no de be ba no so wonim me kan to be ka za agro sa me ye fun papa me kan tro ne me ye danger me ye fun papa me kan tro ne me ya do ye kura me timi yi no si wo ye no ho ado ye so obeto amena nim keke no nsua bibi because untimi nye ye mani pa nyina mfiri se ase omunye nipa nyame kura mpe wose ni osiri wo hiani no wo ye ne bofo udi obi aboa ma because nko no ye ya ubeto from you will sink na wosua nyanza afrim se ye yo no ye awurade na de man yo pe no wo ye simi boni pe nya me boni moafo ade ne nyame abo se die na ma wo na nya nye ya da ne moa aso omunye nipa kasa nipa ho aso oni na ntwie na edi nkomo onum kasa bi amoa nipa na amani bre se on fansa kire na amani bre bi se on fansa kire na dwene enfri na dwama morning na wansa kire enfri na dwama morning na tem di die ne na kochi bra ho na wansa kire enso wansa kire hwe me de ne beto mpaso na me de wona won ne se aware magu an na me de wona won ne se aware wona o ka fi gu wona ogu o mani wase na yon den agu ahuyehi akesi je se wasa kire wona dwene amana na me bono na maka akire no obekwa ahuyehi akesi you will regret business ka betra order amana obe so na praguma ndo tamu nyama ntra na bi ebi asi paint bi betima si biem anya nwanwa se ka ye ne fie man so obese no wadi ananyame ntimi ma engineer mreki one day na mfa sika nkoye no mreki no na mfa nkoye no mreki no no nto ka mienu mu isa accident asi de to so bi so abusua ma me ba fusan ye free akonfuo mu akonfudwuma no ba be ye nyame dwuma no sebe obi enim se ja wo free sebe akomodwuma mu aba be nyame dwuma de anka no kore na ebedi nanim na ode na dwuma nanso so emre kakate se emre kakrani be 2 years mu nie na wo so wo ye all night watch night bi e wo na sore na sore wonom we jaja ansha asem no meka won na asore na wo ye no obetran national television so ina wo yi sika betran TV no so ebe show kire nkofo se oba na oba afode a oba hwew ama wo so ho ato oma be moska kase mu odu na so da koye adwuma na ho ato na nkofo ne bae ne hon titanti nipa baibu so eso yin se okakire nipa bae busu a ma chese ensem no chese uhu enyezi asem ketwa na wona bae no so utie mu yi ama me fu bi kirikire mu omo se oba obusa o se wa ope 5,000 wa ope 20,000 ope si ba fode chemi bibi na meso menye bibi ma ho e chese ohwemu yi a sika gare na adwuma na wo ye no so what ya se sika gare na adwuma na wo ye no e na chese ma mi jije nkofo sika e na binu mo di system lo ba mero afo 10 million for 22,000 for nya diate eno ne ma mi jeje ma mi e na wo ka ho asem tie Agradaa so in the heavy way now obeyi 3 billion on TV so obechiche scam obia ye bedru ha te waja ma ko pay million
$10 million, $10 million, $2 billion, why think consistent and our woman to go to our past and I'm sorry how you giddy. And yes, them kept Ebushanyuma na meka ho asemo. Ansɔre ma na bi one eku bi a mo kɔkyere wo mo no mo kɔmɔ no mo nsɛm. Na nsɛm ankɔfo aka to abɔnten emre kakra nnura ni nneɛma akɔso nye ne maketoa. Busua. Kɔfo nsɛm mo aka to abɔnten no. Eye bi de, eye bi anigye, eye bi so awerɛho. Yɛsɛ wo yankoda no woda. Na yenua ba sister Afia Schwarzenegger, Afia Schwa, wɔde nsɛm bi ato mframa mu sɛ sɛbe enkɔfo bi te ɔman yi mu. 2 Omuti ya mai mu asabi mbra obra mabbo Ghana sika afu mu nsase ne koro no mabbo no engasa nkofo ne nkomo 45 years edi nti na Agradaa sabi waya asore na ozu waju bi 500 and something 500 Ghana cedis sei ne no ho nti wa sentence ne 15 years e wo jail wa bra enkofo bi te se nam 1 enam ho eye chama wuntumi Yokufo bechi ne koshi mu won so te ma ofre Ghana fo mpaebo omu nyina nam ho no mu mosko mabɔ mu ko du se omu di oman sika na wona edi oman sika ene se bi obi a watena sɔre na waba sɔre na bi waka se wafro du obi so bibi na se bi utimi jeri ni 15 years na wona edi oman sika nam ho no mu a ba so wo kyerɛ sei se bi me ntimi nkyerɛ lawyer fo adwuma me ntimi nkyerɛ na judges fo adwuma nya de San yenu Afia Schwarzenegger echere misoso madwe nkyere ba kono no na mo aye tikuru na mo na jeje nkofo sika nkofo ko bie even ayi mu nyina sika wo mo eye asamoje mu nyina sika kodi mo kofo sika firo mo nsa japade mo bibere mo afa ho kora wu ko na mo anda so na mo no mo na mo na mo no mo bia nye na mo anhwe enti mi de mi busa se enti na mo sika na ojeje nkofo no Any sebi chama wuntumi ya sebi wesu di oman sika oji sika si nkonfa nye kwan ni man woji sika na wadi no ene maami Agradaa issue yi ho empa no senko koje abusuafo mo comment section mra na mwinti sa na sister Afia Schwarzenegger oka tie ni bra. This sentencing was emotionally done. And as a judge, you can't invest your emotion in any sentencing. Therefore, it makes it so wrong. Over first-time offender, now man the maximum sentence. Any appeal court will strike that sentence down, except one man called school and a mobile jubilation. This is child. In fact, judge, you know, wama Agradaa fan when judge, you know, and Kolania man no. Wama Agradaa fan when because another judge will just feel sorry. This is a misdemeanor. A fine. Highest 2-3 years. And Kobia Mekabi 15 years. Why am and because you did not make the law, you can only keep her from Friday to Monday that her lawyers will go to court and seek appeal. Because this judgment is fuck up. Or more man go school and a judgment because enkofobi will up is one and enkofobi will Ghana ha. Catch us a chalk becano. And enkofobi will I almost say chalk a becawo. Ebusia anso hwa enkofo bebre do mu nsema ba nkofo bebre kire mu adwene obi kire na adwene se de oyeye no efa ba bi no odi kan e first one ena ye de che no e bo no kokko ena ye fan no otuaye ena wasa ye bi bio na we di national television kwatana so ena okobo dawuru se opese wo ya o tonight na watch night na wo ye no ba se ni na benya ena atwe asem na basa kwa ba and then dear mammy could jail for 15 good years. With the 15 bad years, 15 good years. Now, one more case, and now, the lawyer, Richard Bafo, appear Bafo, sorry, now, Okasa, say, and Sana court, and as a judge, Ebema, the sentence, no, I was a lawyer, Ekasa, and also Nipanoa, a 7 fan on Okasa. Na some lawyer no edi kan say I was a judge no ehwe na temper justice with mercy ni nyina ne say ko hu ne mobo o de nema bi tutu bi a kire say Agradaa ye o maame a wo ema porepore enum a oba ko a odi kan akra na so pani no 24 years ayeka say wono so esua emra na say wo mo sentence no into
custody ebe ha dwen enti nke be ya enka court ema no non custodial sentence no say yebe sentence no so yemfa ne kotu afiase ebi ebe ka so nko adwuma bi anaase nke be fine no oka ni nyina achi no so aka say Agradaa wo akwara aketwa awadi mfinhia be se miensa awo ya akwara awo ba na nka won consider eno achi no na court lawyer no san kan bi o kire say e was say court no san hwe san say maami ya ka na Agradaa yi oyo bi ono so kita so de kese na nkofo bebre e wona se a enipa bebre nso nam no so edidi enti enka obe fine no I friend non custodial sentence non custodial sentence na enti ye ka say de court eti ni trase judge no lawyer no ewie ne de no na ne lawyer ba ko ka ne ho so de kakra beto aso na no de to aso no nyina ne say ne a lawyer edi kan kan ne no anom so da so egina so se nka wo hwe na nka won fa ne ma do to akwam no hu Agradaa mobo eno achi na prosecution enso sorry ye me kire wo ma mobo ko adu no wo so kan say maami na ikasa ne nyam no lawyer ne kan say maami Agradaa yo bi a wonye bone da anase ye be kan say first time offender no we ni edi kan a wayam funso bi afei asem ne ba ye kra no maami Agradaa no hu papa enti court hwe say ne ma we nyina na nka wo hu ne mobo na okasa wie ye no na prosecution enso sorry ye a ono so ya ase say oba be kasa ono so kire say maami Agradaa yi oyobi anye ne na wa ye sa abone we bi sa abone we no 2021 oyebi ma yes ye fine no I know so wantimi antua enka obekodam abosome nkron eno na charatanic material na woyi e wo TV so na court gina so a wo de fine no 10,000 Ghana cedis ode ni nyina to bia no kire court say yen so de na no keke na eka prosecution no e wo krata e kire say sa de na omo ka no na so ye first time offender na yen no kure ode ni nyina atu bia eno achi no kan say ohwe maami Agradaa ne ye a wo ye e wo ma Ghana mu a we yanhwe ye ama yan sentence no into prison custody ama na meye de sua de ama wono ene o man emu nipa nyina ebe ha adwen papa esan say prosecution kra kan say enya de wo hunu hu bia e wo maami Agradaa ene ye hu ne senti wono de woni eye prosiform ye prosecutors no ebe ka say wo mo angel no ana so mo sentences no ma sentences so munya den se ne ebe ya betumi aya esua de ede ama nipa bia ne ono Agradaa no dia nkrofo dodo na eka ebi se 15 years eye hash ebi se anu odin dodo na chese anu odin dodo na kwadu ayede bo mama part eye Evangelist Patricia Siedu no eye kwadu akasie mienu ni edikan eye charlatanic advertisement so babet na social media na TV so say obi mfasi camera na bohu efa manu yebeka se bia money doubling no enu etia ye mra na ye childe ukokota no yebe friend say eye misdemeanor nti asotwe no maximum years eye mfinhia miensa anase yebeka se tuasika efa ka ho enti eye se koda fiase yama wa maximum kakraka ewom eye mfinhia miensa anase tuasika anase mienu ni nyina but most time no eye ana yetai ka se tuasika no yetaika se tuasika na sika no wanya na wakoda fiase enti first charge no ye ka se ontua 25 penalty unit ba ku bia 12 cedis enti 12 times 25 300 Ghana and no court se wanya se sika na obekwa akoda fiase enefua no mako aduasa 30 days and ye 300 cedis no 300 cedis in default save default no obe save 30 days eno achi ena ye san charge no with fraud, defrauding by false pretense. And no, na ye 6 count. 6 count na chese enipa mako nsia. Enti me ama obobi osofo enie Fred nie ti nipa nsia na ye keka om cases ni bomu. We so oji misika bia 500, we so oji 200, we so oji 100. Ye keka bomu na defrauding by false pretense no nko a eye mako enum. Okay. Ansa na charlatanic no ababe count na ye 6 charges. By a cambo mudia a yakasia mienu. Nano, ena Sagana for Becca 2022 coming to 2023. And as some way start your mama part, Eddie Sikabets na social media say, Obey all night. What baby as I sikano, Obema obi, Obeche. Faketwa Bajicas. And then crow for koye. Make I say case ni fear say be cried and to my bar court Becca say, Omunyan to my de betreye.
ebi ba court ho ebe che so na church members na omo call ye no mama part anya na esi ye no court ne kan say asem no obekọ the full trial since mama part pleading not guilty sa asem kro ye mu ene ye chiche mu nketenkete ana ba ko circuit court 9 na ba ko circuit court 4 ena ba ko circuit court 10 na ye start ye ne do baby na omo kan bo mu ye kan bo mu ne ye friend consolidation ya consolidate ene ye de call just one quarter eye circuit court 10 oba Penny Evelyn Asiamah etina edwam enti nkakra ye nkomra no prosecution ne fra dance form akoma enan investigator ne ka ho enan a ombedi adanse ye chese ane we se me kwa sorry ni bi me hu video no eno kan se me mra me freye ebi se om sani momo e ma om the number no ye bo video mienu ni nyina wo court them the first video I play was baako ana mama part edi sika no first time odi sika no betina social media ka say obeye watch night say sika we nyina e Ghana for sika nti momra wo abepa ubenya bi the second video e video a watch night o me call ye no ye si wo ho ankasa no ye boy ye e wo court dem ho ye wie ye no e na mama part lawyer then time of file the friend no case esan say na dream pom no so say prosecution antimi improve case no anko babia internet say the esin ka ye ntwa so na no e na court no say there be mama part o wa no yi ti bra be yi o no mama part ka che court no so be free adanse form akoma 65 omu nyina na say omu ye church members na busuade ba kokura etwam nsunu mu a me tie ya me boshik kese kura ne se eye ye maame ni nua be ma ye friend 1 gig se mo ni 1 gig or tentative na tentative hono no ya oboye say today's TV no ya 1 gig no ye program ekoba on so kasa toto bom 1 gig u maame ye converting na ze ne kotumu ape for sense on ni ko se ni kwa pe ena branti eni na busua de enti a yenya no enti a yenya no it's alleged say abranti na busua aka e ma ka so ne tu Maame Agradaa fi no mudi nkredo ahodo nkredo akototo danim chese omu wi omudi nkreja se Asiamah mpa bi mfa njire Asiamah ani kunu Asiamah mpa bi mfa na wonim na ovencha fi ho no ma omuni ne ba kremu ntu afiri obetu muja begu enti a yenya no chese 1 gig anhwe hu se ni nua ba no sabi so wo kum no enza be kriti promfro wo kire mo chese wa take decision bi a emfam papa ye emma because emremu hu mu ya sabi nje Asiamah maame na yede waware no ne tie inti wuntimi free baby mma meka se sabi ya chini nua ba atum nti wo ko jail nti wo be pam ne free fie ho wodi wa kone ba court akone ba na yi kone ba na onka hu bi na uni ho wa hu so ati ase wa hu uni aba ntan TV so kan sa asan wa hu enjere Asiamah na kaka shanzo wonye enti abusua eye entia ye de ye nyano no eye atesem ene ya te ye mfa ye ni hu se 1 gig Agradaa nua be ma 1 gig sebe wakototo padlock wade padlock kototo Agradaa fie ye wo ye kaswa weja junction ho no barrier ho no wo wi ya nso wasa akọ TV station today's TV ho akọ pama dwumafo ni nyina afiri ho so watotum enya asem keto asem na ensem no chese obi apese wo fa ho no e bibi wo mu sani anje Asiamah ni abra wo yese bibi enso bebe bia mbuti obegina no woni de asore nso wongu no obeya asore ama asore atim na mere bia na yire bebe bia no wonna sa ka abum aye baako enkenye fe ne ba ne se na akonta akọ yesa ade we atesem ne ate yemfa ye ne yede ehu ye edi abusua ye maame sebe Agradaa ye maame Agradaa efe ne Patricia Esiedua Asiamah dino enya Esiedua ayi bi Mrs Asiamah sani meka no Mrs Asiamah sisi no wo ko jail no wo ko prison no wo ko prison de asi na chiro no abusua na shasi lutu na japade de yate no ntia ya yate no it's alleged
enye se ye de ani ayede akwa akohu ye maame we de abusua ye kan se ma nanti be yi why tene lawyer kan so me pray for appeal no wo me pray for appeal de ama wa wa fie yesre nyame se won hye woden hye woden se ya no kore se nyame na de wo ye adwuma de Awurade hye woden why na dan ye kure kire to afie ase na nya Agradaa ma Agradaa 15 years no 1 gig akoto efia Agradaa ne Asiamah tim no ene yesi padlock pa 1 gig akoto no echende Yesu Kristo ede aloke eye Asiamah do epona nipa bi antimi mie no yesi padlock ne kakraka no ene ne safo no ede okobra ne kon ho ene omudi tu mu ede 1 gig safo na akoto fie allegedly yesi 1 gig akoto fie a Asiamah ne Agradaa tim no owie yo mananso wa owie na busuo de ne kire ye today's TV ene akopam workers wo nyina ama ho so allegedly yesi wasa ayede atum entiene ya me no kasa idie yesi Asiamah any access to eye Agradaa efie ni biem course 1 gig at the padlock kandan akwakotum na me no enye nwa there is nowhere eye Agradaa maame ebeba betawo Asiamah achi na sabi wayi 1 gig ama yesi emoja mu eduru echen insu 1 gig eye ne ba ena Agradaa so ye ne ba but abra na Agradaa wo honom no fa so otirim se maame ne de fe Agradaa ebeja ne hwe Agradaa ebepamo no enti asabi a Agradaa asabia se ya asabone kura no ese maame ne follow that particular trend no na oni Agradaa eye de ekọ enti na Asiamah na ye wo se ebia allegedly wadwiri mu no Agradaa ebekọ jail ama wo be fana japade de a ene na wo boa na wa ye mistake obi be se wa ye biscuit abuja mo fancha mote se na nse nyina mentimi emma life anase mentimi emfa update mremo enkoka ne news ba ya no be de tomanim se ja abrewa me maame etwa ne ni ehwe ban enne da yi a na kire se edi ni na wotweda ena fofia nto ata enne da yi Agradaa court wa ma so what you say Agrasco so obi aba study me a anse me maame me maame e 1 week in me yi location free mu me yi location free mu na me nim de matie na me nim de na me nim ye si ni pa bi te se huruye adwempone mpani trimu da 15 years Mona na en how there oh ora ho en how me unze honam no de meka se e ha adwene ma ye ka sunsun nyamtuma mu de e normal because Paul is last year to fi as nyamtuma ya Yesu Kristo ye crucify no nyamtuma ya edifo bebra ba asase su a ya punish them through imprisonment and amwa ebi bebra ba president was asase su a ya punish them through imprisonment etibia after we no insra kisebi enam kwaso bana we na ide aba enti aba se ne ha adwene but any news asoro be koso akoso ana asoro koso nyamtuma ne yeguso ye there are several other pieces of evidence on record. If considerations were given to them, it would not have come to the conclusion that it would. We will trigger processes on Monday, and we believe that the sentence of 15 years is just excessive. It's too excessive. It's too excessive. Yes. Even the amount involved is just 540 Ghana cedis. How can you, if you are alleged you have defrauded somebody for 540 cedis and then be convicted for 15 years? I'm very clear in my mind that Agradaa has been jailed just because of who she is, and not because of what she is alleged to have. Moya men sorry ma minimum meri nkobo na awatwi mu yasema mapata akoyoko me mo akro no menye bone obi odi aban sika bokro no eye money laundry to ye eniama basa and yoko omo abeto omo nsa frew but me de eye nipa nkwala bi omo di machi kudos ene mic mo awo mo di machi awo mo poison me ebe se fo majapade Yesu ntimangu amen bonsema Yesu bonsema Jesus amen. Enu free hono omo di me chichi giare me wo ho na giare fo frɛ me tena sesa me wo ho na giare fo frɛ me se ma me wabrabo a wabo wo wi ase yese wuntua tax ena me se me de me nim konfo wo tua tax but when it comes to my TV station and my businesses I have paid some but ye mentua ye no omo se ye bubu ama wo billions of cedis omo bubu ma me tua ye bo se ma Jesus woman power preach on enra ya wo ya sabrantie bia ono wadi machi pen kudos
matena se atworo lete say yoko enhwehwe me niamam ye ka se obi ya money laundry a obi a wotam sika free baby obi a frosters omo browse this sika fa account obi a like oye niam abone na wode anya ne ho me suro nyame me nya niam abone me ye dwuma na me de anya sika me bobra na me de anya sika na ade bia ma ye bia no is a genuine because I know myself say if I do any illegal thing when the law gets you you will not go free for some can say Jesus woman wisdom na ayam kwala ne se omo tro letter de memia ko yoko na wono a many aban anya sam wa bra ma sorry case aba na wo mo asesa me range over koton wo mo twa me save achi asesa me sika asesa me jewelry awia me car me Benz abo me krono na kudos wo timi sign me signature atimi assign me signature di me sika kon account mu na me di ani bre ahye no adi na chi amana reverse sika ne back aba my account mu me ba bon se be catch Ghana for say these boys want to kill me for my property na nipa bi nti ase but me catch I will say if you are not clean don't try to report somebody so when you clean na wo kudos no wo bo brother ben adwuma ben na wo ye eyame na wo di machi and wo bom me krono and wo hia me and wo di abi anwuma so if the Yoko must investigate me I will go with my GRA what I say when you pay your taxes they will give you receipt you show it to them and then be a see if it is clean you get the indenture of a then be a see so are you if you able to prove yourself your friend me call me dentures I have 9 building houses abroad 9 and I have able some DBA dentures I have able to pay from 2024 up to now my tax is more than 15 billion and I have able to prove myself with my receipts and my everything and then maybe Sakudos say Chrono boy you are also going to be investigated. Me say the complainant will tend to be the accused person. Wisdom. Nobody. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.